Hey, essa aqui é um preview de parte 1, disponível para YouTube e Spotify. Ja, maar dan ze na Amerika, na Brooklyn. Mi a biba na Amerika. Te mi just dos of the just tres ai. Mi mama te you corso. En dan ze na corso, mi mama a bai biba Amerika cuja squadra ai. Die mes tem cas, mi mama de papamento conosco. And look at me tá estranho, quando me pensa back to mi wela não tá papamento. Mas mi tante nang af tu dos overleer. Tá mi com mi mamãe, com mi mama só tá papie ainda. Eu quero mamãe tá make um point tá me papá papamento cuba aí na casa. Mama das timo corso. Kota corso. Tu rola tá papel over de corso, tá assim nos cantiga na papamento. Me ek tem casta papamento só nos dá papel eigenlijk estranho, pero também tem na América tem meneer nos tem meneer bicinha boa nang di Panama. Esse aí tava um preview de parte 1, disponível para YouTube e Spotify. Mi pinto pintura pa' mostrar o que me dá. Estima la que quiere de mí mesmita taza. Cristóbal no da lo suficiente, leo allá. Si dar y petróleo, dirá peinando a mi lugar. Mi pinto pintura pa' mostrar o que me dá. Estima la que quiere de mí mesmita taza. Cristóbal no da lo suficiente, leo allá. Si dar y petróleo, dirá peinando a mi lugar, no. Peinando a mi lugar, no. A mí mostrar o que me dá, no. Ik probeer nog bij mijn koopavond. Die meneer Arnhem, hey, je moet naar de kitten bieden gaan, zodat ik fresh meat en jegen, dan zakken ons jegen, dan moet dan zien sa is thema, dan sa is schema, dan sa is schema. Eind juli, Ronnie zei, Ronnie Augustus, dan zak ik ting Arubano, ting Ucorso, ting Boneriano, ting aanbod, en dan zak ik ting, maar wat kon je crop that this season? Ja. Kijk naman dit. Kan ik Love Island? Of kon je dan komen aan de beach, echt on the beach? En we zien, kijk man, onder zie ik hier nog zakje te passen, nos, moe, nos, kan er staat, moe met ons spreek nos aan, nos kulandes kibra. Wil je nou candela? Candela den pipa. Wel, hey, eu na kibam, ami com mi bro, nos amene kita voor je party school, nos dat den kamer, dat skibi rap, en toen moet je, dat is bij Tilburg, nos dat in Tilburg, zien in studio. Bij Jess, ambu, 3 pisos de queda. Então, ei, bom, nós vezes com nada, nós, ei, uno como diz, sabe, sim, talento, não sei tem. Ei, dat tem hora, mas bastante nós sabe com nem, pero nós está tear scene up, que men behind the scenes. Que men echt pero ook, nós está echt amor pelenga. Nós está bata skibi, que nós skibi echt deep, no, que men ku aandacht trai skibi mente no motivise, que men eu conheço também bastante love desse scene, am de Jane Nang, rap game, dat bira é tão competitivo. Anto nami di é tão competitivo. Só com anto orbo de temene ensemble, anto tour in het boom. Sim. But ego portar het is een friction ku nota salu ame ai pa ami nota ta salu pa ami que me mama ne kita pia anto ma come mene e music sembra che da ma che da skibi anto via Vladi di de Riddlers e dico mi sa isso Cielo de fundo Cielo Ignacio. Nos abel si etapata ela traku hopi ku Caliber. Etapata trasi e konang first Caliber. Super producer, super rest in peace. Echt Sakudimi tela te producer. Etapa ma de kepe. Abel via Cielo mas não consigo Vladi. Vladi as ela não consigo Chris Trek. Vladi digo nome, tem um guy, cai que rap mes, não, dit nome aqui. Als die wist, Vladi dat wat echt cool. Foi day one, Vladi met salitab. Eu me convencer outro guy não, só que dat Vladi Chris Urban. Então, die wist, Chris dat wat is zo'n ding maar moeilijk. Was ook gewoon no moeilijk die style moeilijk. Het is moeilijk, but you gotta show me. Was ook gewoon man. Prove it, man. Wat doen echt moestrek ku kiboting, lá em kiboting, was sombra. Was ook gewoon Chris sa com costinho sound. Persona bom, que man. Sa com essa sonic wise what works. Pero me dá conhecer Chris at all.
Bing Studio Rotterdam, dan in een studio. De muziek aan het ding, dan het team kantika. Chris Urban no te. Chris de T se Chris de me kwam no master kiki ela bulan board me sora. En naam Chris sera. So we kan het ding kom freestyle. Willem Stars ku Chris Strictly Business. Ik wist Chris Strictly Business. Ik wist en dan ik was sali ik Chris Strictly Business. En dan so by way back. Maar coin letterlijk zo. Doa, met het gewoon freestyle. Ik Maar freestyle die me. Trademark. Maar de Chris Maggie bezig. Ik ben gewoon een moment. Het had gewoon een moment. Het zei dat een moment. En dan moet je bezig. Pero, our urban not a day. Urban de produce, urban dat producie. Urban dat de artiest bij de productie. Het trekt nang. Our urban, ik kan niet dat in MSN. Sali Messenger. Urban Amanda. Amanda sad, sorry. Sad. No. Inang sino sa? Okay. Sim, precies. Agora tá tendo MSN aqui, Kiko. Eu bem também beat não para mim via Hotmail Kiko. Agora tem meu mic, muito plug, tem computer para me gravar. Agora bisaco, me sabe, amigos aqui, me sabe como me tá botando opi atenção neko. Agora cara, eu não mando coisa, vai que passa que aqui. Você com? A ver, vai que passa que aqui. Kill, man, ik gooi back, maar grab ik in 30 minuten. Man, ik gooi back. Ik weet toen mail. Ik weet mail somewhere in mijn inbox. Maar ik man, die. Ik heb het daar doen eten ik gooi. Weet ik bong. En dan was het zeer mis. Dus ik kom eens produzir album. En mijn dat jammer jaren tempo. Dus ik kom produzir album. Weet ik toen kan ik na radio na corso. Ik kon je maar J.I.T. Pabo. Tama pega. Ik ben de speer kon naar minsa que passa que me mãe you Kiko anto en nama meneer baar lage pitje zo kom en de nama meneer bij en dan is er bij Berdad ku Tommy G's dan is er bij dingen intense kom maar film met contract kom maar met hardstyle ku house ku hier met nang maar kom met branch off en de papementen que de meneer op een laag pitje ja die laag ik ben kasi paga ik ben met dat rato met de man een verse voor je of zo. Maar hoop je tiki, maar enkele hoop je tiki mis. Maar stoi rap mis. En dan met dat meneer graben ting, want met dat graben komen dat veel na ik was zo. En toen ore si met de meneer bing pa waki camino sta, quando chega caminho met dat waki. Met dat bater in studio in B ku JF, ku a produzir Bati. Sorry. Bati ku also de ku hoop je niet trek nang. Au JF ta you was zo tam zo mama. Que nós tínhamos vibe em estúdio, para mim que nós produzir esse projeto atual, nós estamos um tigre depressed. Que sobre a música inglesa tem me gewoon desilusionar. Então hoop je tampouco não sabe, pero Natal para BMG é head guy da Yuko Show. A mim que nós estamos em outro level. Que nós estamos em level de mané que base toro, bom que business wise por mim sempre, pero como friends, nos echt friends, que me sali meneer. Awo mita bise meneer, ita mita meneer, kong misa stanka pa mi, so kom dat kwe opdracht na mita kwe antes, pero toku nos te bon, ita meneer. Het zag een team on the roster. Als je team on the roster, als het bit dankbaar, que me zo Priceless bijvoorbeeld, produzido door een producer die Zuid-Korea, como a ser conhecido na Zuid-Korea, passou tá ali vai mandar mi Zuid-Korea. Só como só da sindico me também me um pep me também só como é dead life começa mas começa is this gonna be it maar kom eens een beetje complacent en exactly but somebody me negotiate I don't have to do this do I want to do this só como coisa question me miss só como é data meu só como quanto tempo da tinha recaba tem 30 na cocina. Pelo menos tem uma direção eigenlijk. So metade dingen com inglês na anto, met que meneer hit, pero não tem waardering tra je hit. So DJ da by performing com 1000 b, bisami bin 2b. Que mesmo, só com metade royalty check pa tocar nang PP spins nang of so, ando metade buma pa so maskibi. Pero esta cobra per optreden porta entre 5.000 e 8.000 euro. Nada. Behalve que ela oriënte setlijst met mijn buurman naar die bisa. Pero met mira que é material que me ajuda tra, tinha de correr Mercedes. Tinha de bibo ding loft. No, letterlijk, que real. Que men anto, mina de bibo ding loft. Ami ding gewoon terbouw, ami tas. Besa com mit mi frietzaak. So como so mit dat kere in den black business, black owned business.
Que me tata grava na televisão. Que men canta na televisão. Estreia de auto bij Trapizza. Mesmo dia que men. Só que me tata so black business dat ik ook me dat me inspirar outro ainda para estar mais cheio. Só que men. Cantamento é great, bro. This is also This is a exciting. brick and mortar place. Precies. Moet je Bombira. Sim, é sabe que me tá sendo que sem como trate a aqui. Claro. Só que, pero me sabe tá act depressed, que men ali me tá música tá né, para mim tá sali quase não existe, tá em inglês, não tá bem não bom. And dus een guy abisa mi se met een producer de Arnhem que com Levi time sai, mas aqui no met een abu sang, met een no, het is ik me perfect scoop een label para release een single pabo. Boy bom mes number. So ja kom ons skiben op een nieuwe in de toch, aan de bopo skibi, bot die een chance aqui, dan bij plug bo, bot bij importa een playlist whatever, dan bot die wako ook fans. That's it. Ik wil bisami. Maar bij zich, maar quem kwabi contact nan ta, ante um guy bisami bij zich um guy, um bro JF, que me conhece JF, de Arnhem, pero não conheço um cruza outro. So menos cana paralelo. Me tá miramos sempre de Arnhem, me tá mira a mim, não estou nem comendo outro, pero não só tem com interação, não tô maluco, não conheço outro, gewoon não estou cana com paralelo. Agora mas não cruza. Vai bem estúdio, me digo JF, me estou um que me antiano tá, não sou propriamente isso heavy, do chão. Se a gente se mais chance que se que me publisher me postar com single anto nada vai puxar que me porque produzir para mim não tem sem ou aqui pero só com Let's fix and go. se me poskibi tá me skibi do que me se música para skibi se me como larga sempre buscando no top line chega vai ser que JF assim que nós que trabalho single inglês single me está mas só pensa me trobe kita mi artista, quem me tá me santo, mi inglês, papamento, me tem chance, não digo tem one bullet toch, que man, eu gabi sabe, vai plug single aqui, kita single que vou bem com ele, vou bem com papamento, man, eu sabe, this is your shot, okay, are you sure? É tempo aí você bota pensa, não, você não sabe, tá pensa, alguém mas vai trazer um single em inglês, um conto que Drake-ish. Se você atro me posquiba cantiga, você como me posquiba cantiga para um artista que é zona Drake-ish, você como é man, que me pode quando para mim mesmo, você como é man, ba mas que me cantiga Drake-ish. Você grava cantiga. Me escutando cantiga back, amigo para ir no estúdio. De bitter no estúdio foi just pico ai, me sa or cote heavy, me sa or cote. Wow, trash, bro. Trash, bro. Você already know that hit. Yeah, exactly. I don't know about this one, dog. No, que me ore cantica da dal, se coita, se de bom. Não tá bom. Pero tan tempo nada bisa me cantica da dal, gesprek começa aqui na. Se aqui para aquilo que você stellen, but thuis bezorgd. Hij zei, hey, but ik je meta ja, se, kijk, pero me cantica da dal de achtergrond. Dus kan ik grabe coiro, man. Den mes me die, ama pensa me, oh, me bolle tiki. It's not the one. It's not the one. Que me bij haast, me bij Avisa force que foi co Chambers, aqui. sim, Se avisa me que- bij force co ja do pute para. Sim. O dus Jeff dat in studio, het tem afro como está manda na Holanda. Jeff disse sabe, oh, mo, se me tem afro beat como tra aqui ko. Bem tra afro? Ninguém não, ninguém me escreve do me tá. Me tra afro pero Kiko, ninguém Kiko tá. Digo me não, que me gewoon Betingo, mas tem um papiamento, pero como tenho me por baixo, me coisas na afro, pero botiu baixo style aqui. Ok. Me diga né, ok, esse aí é opdracht, I think I can do that. Ela bote beat, eu sou de. Me sabe como da cara, Hyundai. Cara, sabe como que nunca. Não da mala cara. Eu não sabe quem tá lá. Porque eu boto unga, duna se. E papamento mane cater pa afro sali mane pasto e maneira que ela bisami e opdracht que ela nami tá pato duidelijk para mim. Sim. Is het eigenlijk op mijn steertime op het in studio? No mas. Oké. Me tô dankbaar ne amo. Pa sombra me tem porta de minha cabeça que tá será, como não tá sa. So me tava skip sempre sa, me tá skip rap na papamento, sempre e cota bate obsessie tá tá no nível de mais alto que nos poiega. Bars. Sim, Sempre bars. tá mais push it. Que man, ora ela na me opdracht que madrinte opdracht ku e mindset die push it kaba. So papamento eigenlijk bita bata sintimi some kind of way. Kumi pore. Ja. Wat zeg ik man, que ora madrinte me di lá me por a walkie, me deu impressão, me tá cansado.
Masa ko mga man, masa kong man, laat me just trouwen ko, laat me just trouwen muziek. That's what it's about. Ik kon niet komen hier op zoals nou, ik kern gewoon just trouwen muziek. Mijn hobby is een nooit tip kon ik komen trouwen muziek. Si we trouwen muziek, nou dat ben ik guste, maar zo, heel guste muziek. Maar zeg maar man, en toen bedoel dat hoop je objectief. Maar zo, ik kon dan deze roi na magra ni como assim, como skibido, dat door die kritiek na die ma bruto, como ia. ¿Cuál está? Wow. Vamos un par. Sí. Okay, misal met dat de rap, met dat ding, misal met dat ding in kamer, de Nijmegen toen maar piet, dat skibi rap. En toen, maar sim mi bro rap suppose, of ja sim rap to kens, maar hinki dingen wega. Mi digo no, maar skibi com, maar que da canse. Ora me que um skibi man. Zei meneer, hou me kom eens skibi je bon ik hou me dat in toen in ons crew gewoon shock, gewoon low key gewoon. Maar zo is dat que dat bing dat full outro que man double rima. Metafoor, metaphors, bro, wicked punchlines, que man wicked. En toen, me dat de guy who met die delivery, mijn stemgeluid, zo stemgeluid not dat je meneer in ons conta meneer Projecta su stem. mi boten de stem hoop is terugisteren naar een bouw en mi pot imitar in de zou zien. Sí, okay. Mi pot imitar in de baas de boom. Pero no, het ding su stem. Porque me dat reliable mi delivery sempre. Que me en mi lyrics dan dat dan shit. Okay, que me dan dat mi delivery docu mi delivery da bem mi tá conversível que tá. Okay. Sabe man? Pero eta bem permite ter com lo que tá me tá compreender que tá sendo. Permite ter com lo que a me tá sendo. Sei. Sabe que man? Not that. O menos tem camber, anto nos skibi, anto a met não comida skibi basilie. Pessoa quando não dá sempre. Eta skibi, me tem que dar canse bom, vai nossa, vou ter que dar tarde, só se lier, man. Não, me tem guarda. No. Maar me diga nessa me comentário a me copie. Você conta. Até esse. Oh, me man, how dare you? Okay. Esse cara lá que me tem como man, Daisy. Como que man? Me tem guy cara bom, acho. Ora bota de we grab het competitief op die koppen. Que man, primeira reactie hoor in de kritiek dat tegengas. Que man, maar me demi feelings. Sabe me como que man. How we say rap, que guy que me demi mente, me say, I'ma put you on, pero me don't be safe, me demi best, me salty, me ex salty. I will be como que mensa, está ali me so amiga me não tá bem on the bow eco. Di well, e poi Amiga bem sei que não, que botar me coisa simple, botar me se kiko, bla bla. Agora me pense que ela breakdown full me style, kutata nota da club e pida não com nota da club. Mostrami que ela assim, mostrami que men corbon, quem da baixa coi, mostrami que ela assim, vergelijken que sundimi, maar schrap me ko, rewrite ko, pas aan ko que ela explicar, me adoro ser atende com ela bem spek, and the rest was history, but so na ma compreender so met een corbon met background na Amerika met dat de klas in massa bi. Bipo lesa menos tan mi ko. Met dat ya 99 sempre riba mi comprehensive reading ku online. Kemen met dat 99% riba New York State. Kemen mi po lesa mi po compreender. Kemen ola explicar mi que la mostrar mi. Bro, you know what you just did? Yeah. Met dat hopi dankbaar. Ante feit ku ela na mi feedback and ma tumo su feedback. Maar so si mi no lo tu me. Min taki na aqui. New style. But ik hoor dat je me não tá compreendendo que tá sendo. At all. Sami da saque tá hope maleu com me ding e wordplay ding e. Weet je cara né? Weet dat ook ik hoor basai kon die Smack DVD. And the guy Big T. Guy be I put tea in a bag like Lipton. Ik had die nah, that's wrong. I put tea in a bag. But I won't get any Lipton. That's different. See, Lipton to hopi voor de hand. Ito man zie, maar zo zet tea. Maar tea is Lipton. Okay, great. Yeah. Sally, but I won't get any Lipton. That's tough. Roman. That's tough. Smack. It's battle rap. Hung you out to dry. That's tough. Ooh.
que ben objectief, zie je wak, eco, en die doos kritiek dat de mijn partner. Met dat trouw kantika. That's the worst. Sad. That's the worst. Anto, malaki tende kantika, anto kikiko. En dan punta mi gewoon ko simpel. We zijn pero say pero pakin ko kita. Oh. En mi por con esta, que me het een random song, pero okay, for who do you making it? For who you making the music? Say je meneer, wat make Mas een simple, koko? miss. Just... You make it sound snappy, it got a good line, but para king batrai ko, kikenda bo publiek, bossa. Bossa está ko batrai ko, kita gewoon random tranco. Ande tem soul, sim. Falta algo. Me tá pondo em mesa coisa sempre, ora me tá escrevendo aqui para quem é tá. Ando sempre me open para crítica. Ando sempre denk, waarom man? Wat tem não tem como disso, mas nebis um ende cubo do ex, se você querer me dar bom cubo, para que me critique bo, dat dois razões. Seja me que para co direito of met een hater. Geen keer ding vullen in. Vullen in. Se botar raia ku dan de hate. Wat ding sowieso tem kritiek. But the feel energy te porta off. Pero pique Dus denje. een genuine friend of een goed care die lukken wat de bezig. Mas que tão hater, mas que tão Sim, não tem hater. bem hater tira som também. See, no fool er som, so die mensen zoeken te bindi. Finally I can say what I want to be Die saying hate, and some. Sim. Mas dat een hater sempre daarbij nabu. Ik kritiek aan de tanto bullshit. Dat Sim, DJ para sim. que me dê Bij break deze, my soul. Sim, right. Ado do ek filter wax ding to the bullshit sitting. Saki, se no, awelo walk with the mira. Odo be moni na di bisa, so essa brami sakunda bera. E koi você que dá mais fout. Você como artista, você não mamalo ou rende bisabu algo, por negere por listen back in comments. Pas sombra comments ta gewoon e pueblo. Bo brota amre den pueblo, eh? Que men bo brosu stem ta tambe de dia stem di pueblo. E het is But een do goed hope in de it- foi trempang também. Sim, pero gewoon abo de gok, sorry. Abo de gok stem the minority. Pero porta the majority. Sim, ando bom que tende a minority que baquer a minority de majority, that's tough. Você acha que ele escuta? Ando walk sitting algo de verdade tem critique. That's really good. That's really good tips para Sim, nos sim. up and coming artists now out there. That's fire. Okay. Nos não papi ainda dia album. Wow. Okay. Bang. So let's Okay, get into sorry. that. Let's get into that. No, pero no, the bom conversation. Sim, você me querer. Definitely. Ando bem com nós mabisabo de production meeting. Nós estamos no mundo mais de mane artista nang kunyuan no sa akin nanta. Ami na bisa sige. Ami ta consume arte of mi ta consume content din nang kumita feel like mi sa akin nanta. Si ami ta basta wa ko ke wag mi man awo mi sa akin jari ta mi sa kung ila come to be a persona Yeah. kita na imbati na so album. Sim, No, kita na papi. And this song was produced by and it just gives me so much joy. I don't care, yo. Sim. I don't Niet care. de Like behind the scenes CSA. Who are Sim. you? Sim. Sim. Dus- Nou, met de keren nos tem beeld sowieso ku hindi nang di zeker misa, pero in general no sa, verdade. Que me mita, mita feel ko. That's fire. Okay. Bom. Quando nós tiki di bo writing process, creative process di capítulo 2. Vooral riba su mes anto tambe den context di capítulo 1. So capítulo 2 means the next The version next di version, the next chapter. Capítulo 1, sorry, capítulo 1 tabata echt meneer verhaal die mi ontwikkeling die meneer die saliendo foi merka bij Corso, que mijn verhaal dan meneer mas te maken com het primeiro ano dan kom je naar Corso. So gewoon que men mas meneer over die zit over die liefde de meneer innocent toen die keer in. Goed over die hoop je over die amistad começaram. Geen dan kom je dat zien die val DJ ora maar je Golanda kom je dat verwacht of zo. Je met dat echt meneer welcome. Dat meneer Mike bobos na mira. Que mita pero ja, que men minsa kimi tinha party ainda of zo. So meneer we saben het gewoon een introduction. Plus, are they interested in do you want to know more? Do you want to hear more? En tu capítulo 2, het mas deep ding, waardoor ku reaction dat positivo, en tu energia dat positivo, maar mas ele lanta mas inspiração. Para mim, por mim, conta mais coisas de mim mesmo, convertir mais de mim mesmo.
mas de musicalidade também. Que men esse do até mais é processo de mene é tá o largo capítulo 1 ali segundo 20 22 ou so segundo. Anto dengue pa capítulo 2 mas está ali eu uma promê. E não me estranha capítulo 2 seguro, so menos de é um título so. Pero de me hopi ko passe dengue aí né 23 24 com a mene stanque processo tiki. Bilde tem hopi cantigas que cantiga dan também echt verspreid over die 23 com 25. Pero toch het tema na no. Maar que deriva que me ora mato uma pausa, mi nome é jump it timeline, sino. Maar in de back dingen mindframe si comita bata comita ding skibimento wise dem verhalen toen laat me zien. En dan wil den zeggen bij album também que man. Se me tô contento com ela vai com mij feature nan com mij. Anto gewoon com mi pora mane cabe com steun. Ja. Zo kom zo singe steun mi not te querer mi pora cabe. Maar mira, final moeilijk para llegar. A meta bata mane mas skibi um scripts of zo. Para boting, para boting, para verzamelen toekos. Ja. Verzamel toekos. Toe stacking vocals. Toe kan mij ook bakabi skibi. Echt, kan dat moet niet leads dan grabar. Moet je bij welke stems nou het também é por acaba mal lie, pero ook esse não tem mijn sterkste punt die in nawerk, huiswerk. Nunca não tá tem sterkste punt. Que me a mim, ora me chega casa, bitu botar assim de hoekje, não que nada mais DJ. Também um pouco gravação, que me é mais uit mim mesma. Dan wil je bij traasspraak, pa. Para nos vai mix. Precies, não como não custa mix of zo, pero gewoon... Het is een tedious process. Precies. Que man, ik zei, het is moeilijk, de forma die nawerk. Pero para trazer, ik kan tegen maar zo, dan denk ik dat bij je meneer zucht, para mix, kan tegen af, met dat contendo, de studio niet gravando materiaal novo, outra contigo, man. Ja. De studio me que tá estruturada, pero gewoon een pide dat bata. Esse é puto duro, um tigre malado que me está ali eigenlijk, a mim tá que pensar ali a passar. Oké. Pero ja, para mim dá problema eigenlijk um pouco. Oké. En dat ding, dus wat een lyricist. Com o processo eita, but assim, tá pondo tempo para escrever of ideia na tabini randomly ding shower of or bata canando. Anto, bota punch of bota skibi de un tiro. Denk auto, hoop je ideia também. Se é da própria pergunta. Hoop je voice notes. Mike, mas com 2000 voice notes. Anto mi notas kibi masha. Mita. The Jay-Z this. No. Just... No, mita punch in. Okay. Mita uma maneira o aqui hoop o parte de trás. Ku mita com graba. Assim, nem mi timing nota vast ainda. Oké. Que me nada nota vast. Tu costa só que mesmo não sai na sombra tem cantigo como diz que be flow wise fonetisch so dus bij busca palavra lang Okay. ant tem cantigo que echt met ta hanje refrein so dan met dat skigi de tema pero met skibi last tempo na met skibi tigi doku met skibi fonetisch so pe lo que dat is bisa ku bita Skibi melodia. precies. Passare we say bota skibi. Sim, so Victima bijvoorbeeld, Victima, de melodie is full. Maar busca palavra lang futuro, é echt melodia, se me tinha gravação fonetisch também um co. Que men quase um que men per pai, a palavra é muito moeilijk. Tem hora, bijvoorbeeld, eu botei verhaal tá, me klopt. Pode net a palavra, não tem palavra para coco que explica, que o rhyme que palavra que bem promeu. A palavra, a melodia a palavra nota pas de melodia. Precies. Que men, sei wat de writing process minutos no, met skibi, tipo, sabe que ora met skibi ora meeting fonetisch nang. En toen met die flow moeilijk, kom ik echt meneer Neil met de meneer skibi uit. Ja. Oké. En toen met de meneer, ja met die neer, die probeer maar meneer Lissa met de so op syllables met de skibi kunnen. Zo ik heb het met de met de palavra kuting 5 syllables. Ja. Entonces ja. Okay, that's dope. Boting, demo catalog, boting macho tanto features na mes ku everybody ku basta for the end and ku nos conoce of un guy Russian randomly. Yeah. Ku mene wait, what? Like for real. Kita bo 2 puntos ku to hope importante pa bo collab com artista. Mieke gewoon jam. Okay.
que men, se dan por regel um lugar que nos por jam, nos por gewoon jam. Anto, eu me também, se hoor met eerlijk, men não deve saber se me não está seguro. Não, não, ja, como disse, manda algo, manda um algo para copa, me andou me escute vai, me disse, né, ok, bang plan ko, manda um copa, me que vou como que tra. Anto, ja, met hoe wacht meneer, zie me voor meneer begeleid, writing process, maar die wisa. Okay. Persoon met zien die man niet in de studio kunnen met de sakoton ko outra Fernando ko na zona menina na zona tu bel show. Met okay, let's just see what happens. Anto ja, se não sanko. Quanto bom já reverse? Para não já reverse. Sim. Já não que go first. Okay. Dus jullie, como tá go about it? Basanta, como tá se business side e songs of collaborations? Ja, hoe beter meneer met de pubas minore handel. Okay. Verse for verse. Por, nota per se, pero gewoon met de boete dan sowieso die bij rights nang, pero die nang bij automatisch. Na puma stem sowieso, anto ja, si anto mami se ot sinan que copa mi boleiro budget nan te handelen financieel. Meneer is moeilijk. Hoe Ja, ik zeg, oké. ik heb zo met samen een koe beetje independent ta. Misa kuna meneer, wa, si mi mira kuna strang kati kante kwe meneer 100 million streams aan de mono privé mi misa kuna go wrong. So je men pero si mira meneer buti meneer zeg je men 3 ton streams meneer, hey, zeg contact je ko. Osa go un pa met mais importante ku nosso meneer ku fans. Ja. Ku hene ku nosso wado escuchar. Ja, de discovery. Precies. Sim, pessoal, minha música vai opi organic qua streams. Maar que da hustle den corona, que da manda mail, que da anto una vez mais logra na caminho de playlist die Phoenix e na mesa começa a ter uma mim, mané, oi que tá aí hard, poti mais, e me que tra cubo. A minha amiga sabe que esse até voldoening também, que você me dá assim muito para verse, por sombra. Maar mira que é papamento, alage na cercami que me não verwacht, loket ooit tra kumi. In the first place. Sorry man, que man doesn't matter. Sa compa mi se nós trão cantica to crow. Me botei hit ku a guy, me botei hit que outro guy and it's just let's make a good song. Ja. Let's But sali tra let's make muziek. music, sim. Ja, precies. Tra muziek, man tra muziek. Sa quanto se nós tra muziek ante muziek te was gewoon fans aan en sowieso op je nang skus nang conhecer boet sang men orbo voet een koriba internet of zo tabo vrienden kring de escuche pero op je nang conhecer onbekend but you convince nang pa nang escucha mas que men si nos tran kan diga bonge chance te magrani that's it. Ja. Okay, Unibo most successful of most streamed songs, da Bati. Met de second most streamed song bij Spotify. Esse é onde é promê que antiga não ever me que tem tipo. De promê como mais me deep dive back then and walk you sowieso as preparation para episode. Que com é que antiga que impactar bo career. Vooral ding no scene de YDK's. Esa que mene la gene net tigani sa kemita. Okay. Ik ben haast in nieuwsgierigheid sowieso massaal toe meneer. Okay, now I want to know who's singing this. Ja. Dus ook gewoon, de manier que ela sali, kutukos omheen. Ela echt kan je terwege. So, pro me kunne met wat voornamelijk gewoon aan streaming, gewoon streamings. So, we zouden met dat ding single, kom je voor shoot en zo. Also there, right? Ja, nou uiteindelijk me nog shoot Maar nou single shoot kan de maar. single. No, Oké. man, maar als je koor me mis gewoon. Gewoon bij zelf goed. Ja. No, mas ora we samen met een single klaar die kom je nou, Mr. J, Mr. But we samen Uluna de Lanta. Maar sak je kon noemen gewoon. Ja. Ja, meneer, noemen. Pero no, que man, pero als ik moest Canada die corona, een playlist is Phoenix, ik kon hij. Ja. Que mijn focus echt riba streams, que man met die ja, dan tapunde toch te kijken gewoon. Ik kan tegen dan bon, kan tegen wat playlist, dit. Right. Pero bati dat wat echt met dat bezig com je artistry mas so door ko os dek met met die nangoese sound. Na mi tramas kantika, na mi ontwikkelen ik ook echt gewoon, na mi hasie en to bati mene wow, que man. Me queda op is op een die, que man, uma bike of zo.
ando uma mira, muito nang, não digo pierno, pacus, hasta como wachten, ora não botem nem wachttijd. Coisa do Ik kijk dat zo naar That's cute. fire. That's fire. Elevator music, que man, para mim, estimatura, que man. Smash hit, sim. Você é unreal, que man, unreal. Então, ela sacami foi o rei a botar me em build. Sacou? E com esse também dat sinti. Pessoal, imaginar sempre babisa também com baton tiki mas, sabe? Rustig, chill, para que eu tenho hopi wawari babo, hopi atenção na kibat vai assim next. Com esse sinti de momento aí. Ja, met de red sowieso. Bij het door dat kom je ding aan toe. Maar we zouden mi poor lead. Mi gusta wak wanneer lead nos la mi wak. Pero wanneer mi mira ku wat de lead nos into doom met de kwe over take mijn the zoon reins. zeggen que man Sim, met echt sim. pero que man tem hora sing tem hora banda nem mi tem sim mane la que kwe lost was tem mai que te kwe bisa o cinta. Mas é mais. Mas eu vivi deve ser nunca lo me ensina trair um ende riba motorcycle or whatever. So ali muito control, ali. Ja. Me por correr sim, pero me não lo que eu ensino me traz um pouco eigenlijk. Ja. So me não que tinha controle over die ende. Ja. Maar dus ja, ik heb mijn baat in mijn echt sakami foi hoe je dan door ormai oportunidade via mijn management papai telecorso cu direct com me inta típico né bita bota visualize na minha cabeça of zo maar dat een beetje unreal que men sali mene letterlijk hoor me bij me inta bijvoorbeeld dan met dat cu Akisha Albert dan cu nang chef ando met dat mene comendo salmão com funchi pero sali mene gourmet ando met on TV sali met Martha Stewart pero met ik hoop je heavy por sombra pero sabe content sali mene bosa quanto bem een des na gigi bij mene 24 coke en dan dat hij blij en oh heb een tagine lekker en Ato sa comigo bera ato bita happy ku sali mene na invita ami pa bita guy ku Begai Ja, ko dat is dali. ook Sa- wel- Zeker met sali mene zeker met sali ora die mene een kono television ku mene master chef sali Jahari taste this That's it. splendid sali mene sali mene Ja. pa mi ekota mene e coiting e noting e ta hoop balioso e noting prijskaartje be koi letterlijk met de televisie com former Miss Corso com celebrity chef dat we dal met een funtje buta de mene Lumang. Forma assim, né? We doing it. Yeah. We here, see. Look, man, we made it. Wat veel goed. Maar ik weet wat hoop je hebt. Ik heb aan toe met de keren meneer nos tingo tramasje momento nee. Ando sei por so si ting vraag na nos artiesten dan si ting mas content, si ting serie, si ting película, si ting noem maar op. Mas. Que pode querer ter coisas que tá pondo com nothing mais a walking. Que não singo cambia, que começa a ter mais DJ. No, que me wano. Não te nos falta. Nos bisando, nos, ormisa nos mi que men, bijvoorbeeld heen aan die isla of whatever. De reden waarom, pas sombra, não está bezig, hoop je eigenlijk riba getting by. Mas sabe como men pero aqui, men agora bom, vou estar rijk luiskend antes para botar setup. Anders, por para no studio antes, dat zijn groeten naar mensen puta, bro. Com minuto, minuto tem assim. Pero aqui guy tem laptop. Met die setup, misero Como ande botar talento com você setup. What you gonna tell me now? Mas aqui é oportunidade tem. Então eu ribo isso mene, aqui botar vai mira king kere. Pessoal, aqui é table. Isso mene de como não botar podcast. É drempel da bom. Niet a bouw of zo. Zie. Het affordable. Zo promenade kita, botar aí em gai com apparatuur, eigenlijk, com não tem talento. Não tem apparatuur. Você não pode afford apparatuur. Yeah. Precies. En dan saca não co não, pero doku, ora não saca não co, não te inspirar outro gai com não tem sen, com se tem talento, não te queda mais content, não te queda assim mais custo. And dan aqui nós também se inspirando nós ainda não. Sim. Anto eu não tenho mais content, mas sombra se boquear se botar cheio. Mas sabe bem, man? Sai men não tudo é possível de lá, of que sim de um câmera no papel. Pero não me esti mais. Sabe bem, man? Não me esti mais.
Sagong, no mis di nos Zendaya, nos Tom Holland. Nos Joe Budden. Também, pero sagong pero het liefst que men, dos infrastructuur, dos tu wat kon het als ik creëer aan de door ku, die get tenminste mass content, volumes die content. Sagong men on brand podcast season 1, season 2, season 3, season 4, dus people on the branch out, whatever. Sagong men, het pa met leuk. Sagong men, het naam ando het mas leuk pa met voor mijn party DJ. Dingen archief. So letterlijk, ik kwam naar mijn joy. So ora bij me in, me uno de te, me you come signore, tu 13 miljoen aan te para wat papa na te worden die make-up. Camera, demo face aan de camera. Hij de bing, sali me ready, 3, 2, 1. Sali me zeg, let's go, okay. En dan zeg, we zijn mondino stay back aan de kinderen die aan de kiki aan de wow, sali good morning America, pero dan die nos. Die nos, aan de wow, en daarna print aan van mijn bing. Mas sabe como man? Para mim é coi bate acho sei. So man, bate acho sei possível. E não como te ronde me acho sei possível. Nós temos o talento de nós mesmos criar um cupo bute quando aí passa. We gosta op mencionar esse time de nos call para mim. Passo, ele está começando com uma chiqui maneira, like cantica, como tu ainda tem, pero também buki, animação. Sim. Tukos. Passo nós também por. Malaga, stripverhalen, comic books, why not? Tukos por. Só que basta botar dedicar, só botimos paixão, só que botar meio chiqui, botar trabalhar verhaal de 3 volumes. Diz para botar coi fogo, nós temos verhaal assim, né? Sim. Só que man, não botou inspirar o ene que tu vai bisa botar 3 volumes, não habla metade 6. Ele inspirar o back, mas 6 metade 9. Dus assim, hobby content de nós mesmos, que é coi mira, me coi mira, me não me sit na Netflix. Met de midden show die Zuid-Korea, met de wax, Squid Game, het extra heavy, het apart, het nada com die merk of zo, het nang vibe, nang pop, nang cultura. Está por een wiggy hammer. Precies. Of man, não está me por die, Zo je men of kwam de anders nee, met dat wak op die telenovela, não sei mais em espanhol também, fui telenovela, pero bijvoorbeeld kon je me Marimar, é muito pobre com a vida rico, eu falei mas mira mais 6 becos, 6 outra atriz, me quer comer na papamento numa com galã antiano, why not, I would watch it. So antes também tem canal Eloisa. Sim. Que é isso aí da? Antes tem, não sei qual número que está aqui, pero Espanhol ou papiamento? No, papiamento. Sim? Kami ainda tem, não sei se tá novela. They just be having stuff on there, sim. Second content. Sim, pero não tá existir. Awak tem hope ai anta awak na segundo trahando de budget. Wow. Dus hopefully soon enough nós vai ter novela para awak. Hope dois. Na full papiamento. Gewoon series, gewoon. Sangan niet, que man. Ja, me kiko ta, minda maka, me que wak película na papiamento para me hari. E meu gajo tem 6 personagens, entendeu, sabe? Tama mira Eddie Murphy, vampire, police, prince. Agora, me mira Ray Lofer como police, como príncipe, como detective. Príncipe e Pancho. Você me tirei, toch? There it is. Você me tirei. Me deu There it is. Okay. Llama Rey de Tumba, pero Rey no es su nombre. I see what you did there. Play contact manager award. Now. Pero Met de eenskubo, met de kere, nos industria creativo, tal, goudmijn. Ati do goudmijn, paso, hoop ik was nothing ainda. Ando no mensen reinvent the wheel, paso, popo letterlijk, wa actore outro. Quando premier loting, se botar uma película, na papamento. Ora por release, que dia nós estamos, 5 de fevereiro. Se por release está 6 de abril, quanto película loto por release 6 de abril na papamento? Tá bom soro, man. O red carpet é guaranteed full. Come on, just go for it. Sim. En dit is de punten de podcast aqui também. Met de zien, nós está echt on the underground. Nós estamos na 2002 ora pod. Nu entra aqui de podcasting. By the time eu aqui pega, tu não entra para um podcast. Então nós estamos na 2000 episódios. Precies. Ik gooi Mieke Mira tem marcha tanto pod miss.
Tudo tem pod. Content. Que man, Just, yeah. cooking, comedy, dating, so many things. So man, so many things. Bom malo inte maken nada. The Bobo cream do- rises to the top. It doesn't matter. Bili tem uma ideia lá aqui, bili bola para partir ideia mas, pero bili tem uma ideia lá que me ama não se me meti bro. Ele não se com mama cotada em casa. Que me ordens in gesprek sempre meneer, zo uitkomst als hoop ik ouder van mijn uitkomst. Se botar panel gewoon com 3 guy, cananse com sua mama cotada em casa, cananse com sua mama em casa, en cananse com cotada em casa. Botar com tu 3 tem outra verschillende perspectiva, pero ele não conta wak, que tem a mesma situação com cada lopo identify, pero não compreender outro banda também. That's the Pero dat típico não como bisa meneer, just do it. See what happens. Grabe, você não tem fout, não tem malo, não tem bom, você não tem. That's true. Yep, Que man, That's true. good point. Something But man- at first of just first, do it. sim. Não tem. Que man, you can't do it wrong. Já, botei uma pergunta. Mike vai na, bati sonho, então esse sonho é tá para perform na North Sea Jazz na Corsão, Sim. banda. Sim, dat is sowieso Sim. sonho, big grande, sim. Bota é grande? Botão é grande? Sim. Digo. Hey. Het is grande pessoa, het is grande para lo que significa para mim persoonlijk. Maar in Noorse Jazz, com band met de ding, nós assim Ray Charles, goes main stage, packed out, pero it was just a show. Para mim, dat doe je ervaring, pero nós não bem para a mim of zo. Para mim, assim, Noorse Jazz, e não é nem main stage. Het erbij para orma bij gas, orma si kaya. Me tá canando gewoon a boa para mim com show, me será começando. Para ir na academia gewoon, oh, mama piwapo. Me tá para que não ter, você o que, ei, moça, ei, categi of. Ik kooi para mim, sabe? Het is echt, sabe? We tinha de minha cabeça, we zag com aquilo assim, tipo, sabe? Para mim, é zoiets, gewoon. Sabe? Dus die sonho tá grande. Botei um sonho grande para unificação que tem para não ser tá halbar of não. Porque me tá é halbar pabo. Goals te haalbaar. Ja, altijd een goal sowieso. Ik ben goals te haalbaar. Ik ben met een keer sowieso cool. I want to see it happen. Sim. Ja, I want to see it happen. Wait. it will be Sim, something. sim. 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 Ja, it will be something. Daqui tem songs não? Na minha três canticas. Debo set list, sim. Sim, eu tenho uma set list. Atari Vou laat. performance aqui. Atari laat. Ardilat, sim. Pangusuku. Andobati. Great choices. Yeah, that's good. Het is niet mis. Listen. And do kindabo featured artists. But to bring out hey, the dongo. But to bring out somebody. I bring out everybody. Everybody. No stoot er op stage. Ja, kijk man. Yeah. Para mijn party, me bring out artiesten dan gaan gewoon spelen ko jam komen. But the split the check. Malaga. Let me do something. No contest, but it's bon. Malaga. Good. Trick question. Zit see. in Okay. check, wat die split. But you split it. Good. That's good. That's good. But Sansa, Yeah. split the check. Ja, zit in check. Pero mita kere ko ita albar. Sim, sim. Goed, Actually, Joshua mita poder. kere noche jazz tingo pone una noche di solamente en the corso. Why the frick dan what the fly mingo out random the and train you met flow? them, But the artista que now. What are you doing, yo? Ja, Ik kon goed, het niet Joshua make sense. What poder. is it? Ja, met een keer, goed, Joshua poder. Het is possível. Anto loting het turn out lote. Het turn out lote, anto no slow saca cara. Malo, nós estamos tempo riba on Brand Festival 2035. Ja. 25, ok. Wil ik doen na bom space, was amigo man? Você começa a call in the sponsors Sim, na também sim, para sim. agora não Ja, aqui. bit on. Was aan doen keer was aan de be on the pod for nada, no. We'll come back at you with that one, see. Nós estamos chamando hier, nós estamos Josh, Slim, Jari, Malaga, everybody. met ready. Anytime was aan me met hij. Esse é o único sonho, não. Me quer assim festival for us, by us. Let's That will go. be fire. I can see that. Halbar. Let's go. Easily. Let's go. Anytime was aan me met hij. Say less. Say less. Hey, essa aqui é um preview de parte 1, disponível em YouTube e Spotify. Ja, maar dan se
na Amerika, na Brooklyn. Mi biba na Amerika, te comi just 2 of the just 3 ai. Mi mama te you corso. En als je na corso, mi mama bij biba Amerika cujes 4 ai. Die mensen tem cas, mi mama de papamento conosco. Então, lo que me tá estranho, quando me pensa back to mi wela não tá papamento, mas mi tante nang af tu 2 overleer. Tá mi com mi mamãe, com mi mama só tá papie ainda. Eu quero mama tata make point também para pagamento que eu rei na casa. Mama das timo corso, tu conta corso. Tu rola tá papel over de corso, tá assim nos cantiga na papamento. É que tem casa tá papamento só nos tá papel. É estranho, pero também tem na América tem mené, nos tem mené vizinho bom nang de Panama. Esse estava um preview de parte 1, disponível em YouTube e Spotify.